مدیا پکیش خو يعني شرمناك شو أخلاقتنا برنسيبتنا مبدأتنا رابورتكي آه، سازيا يونيسف جريداي نتوين يكبوي كوب روشا زاروك وجنا مجهول دبر آلين جواكي بروبلمين ناو نتوي جريداي زاروكا رابورتاون كرنل وشو درخستنا و زاروكين كو آراسته ایریشا و دەستدرێژیە دەبن دەندرێ بێ راپۆرتێ de هاتنە دیارکردن پێکێکێژی مەدیا پێکێکێژی کردنەروشە دە ئێژا یەک ji قوربانiyên sereke û stratejiyê PKK zarokin û jin zarokin ku PKK di emerekî biçûk wan dike çekdar bi hezarê belga hene di nava şervanên PKK de ji demên yani ji qûnaxên salên heştê û heta roja îro em heşteyê tên alîkî ji salên notî vegerin erşîfa PKK a rojnama serxwebûn hûnê bibînin dîroka ji dayîkbûnê dîroka şehadetê ya dîroka jiyana xwe ji dest dane şervanên PKK hûnê binêre di teminekî biçûk bûne çekdar di teminekî biçûk jiyana xwe ji dest dane ev cînayetekî li dijî şer bi belge rêxistina PKK eger saziyekî mafê mirova dikarin dewê li hemberî azdem uzun vekin li hemberî Nûlîfer Koç vekin li hemberî Remzî Kartal û Zubêr Eydar vekin li hemberî keneke û teneke û ev saziyên PKK li Ewropa vekin ku ev rêxistina hanê bi belgeyên PKK ev PDFê ê rojnameya serxwebûn hema saziyekî mafê mirova dikare dosyayên ehûlo bi fotoyê zaroka navê wan navê dayîka wan cî û dîroka ji dayîk bûne cî û dîroka tê hatine kuştin hemû bi belge dikare li hemberî rêxistina PKK doz were vekirin ku PKK di warê êrîşa li hemberî zarokan sûcê şer kiriye ku çekdarkirina zaroka yek ji girîngtirîn sûcên li dijî mirovatiyê ye sûcê şer cinayetên li dijî mirovatiyê ye yani eger roj wê bê ev dosyayê hane ku ez behsa wan dikim roj wê bê wê hinek Kurd li ser vê mijara hanê lêkolînê xwe çê bikin û belge pirin belgeyên ku PKK tê de sûcdar dibe di vî warîhanê de bi tonan in bi hezaran in îja PKK li xwe nanere li halê xwe nanere hefte tune meh tune yek û du du û sê û çar zarokên Kurd li Rojavayê Kurdistanê tên revandin ji malbatê wan tê dayîkê wan derdikevin ser sosyal medya û diaxivin hewara û banga xwe dikin ku we zarokê wan li wan vegerînin dibe ku bakurî hinek bakurî çavê xwe ji vê mesela hanê bigirin zarokê Medînî Ferhod ned navdene zarokê Hiznî Hacî ned navdene ji wan re ne derd e ji wan re ne meraq e kî were revandin kî neyê revandin ji wan re ne çîrok e lê kengî zarokê wan hat revandin we çaxê ew ê li xwe hayî bên xweziya ji mala xwe dêre ciwanên şoreşker bigeştana wilo neviyê Doktor Hiznî Haco û bikirana şervan û çekdar û bişandana çiyê deme we çaxê bidîtana ka helwesta wî wê çewabî yan jî helwesta Medînî Ferho yan jî evê din ji xwe zarokê kakşargora mar tune ne ku li ser wan bitirse ev ê medya çêkerê PKK û yanî kamê bidiya rojkî ji roja ev ê medya çêkerê PKK zarokê wan di temenekî biçûk de abûçî wan birevandanan û bikirana şervan kala wê helwesta wan çewabane Salih Muslim jî derdikeve em wan perwerde dikin em wan nizanim çi dikin ne fedî nakin
تينن يعني بحصا جنيه وبحصا زاروكا وإيريش اللي عمبري زاروكا دكن وأو زاروكا جد بستاني وان جمالباتي وان ده تمنكي بشو درافينن ودكن مجي وان دشون وشورش وسروكاتي والشهيد وتفقر آزادية بفي منطقة هاني حتى روجا إيرو جواكا كرد مغدوري بروباغاندا وخاباندنا PKK زاروكي كرد مغدوري وقربانية ريخسنا PKK جنا كرد كو PKK بحصا جنيدك وآزادية جنيدك مغدوري ريخستنا PKK دوی راپورتا هانه دو الگوری نوچیا کد مدیا PKK ده فرات نیوز ده درکت بحثا دست دریجین لسر جنه تیکرن و سر زاروکا جی تیکرن کستنه وره دست دریجایین هندری PKK ده لسر جنه دناوا قادا سیاسی ده لبر لأوروپا ها امجکی بپرسن امجنولی فرقوش بپرسن یا جی امج شمسی قلج بپرسن یا امج روزرین بپرسن به آبو چد آنی سری کچی کردا کچی کد چون تولی ویرخصنا هانه دبون جبو آزادی و جبو سرخبونا کردستانه آبو چد آنی سری وان ریخستنا PKK لی چیه چد آنی سری کچی کردا مانا اف مسئله ولو حتی اگرتی نامینن بشارتی وین نمینن وی درکبن تفقرا آزادی و آزادی جنه و نزانم چه و گنل تپه و ساکینه پیر ما حداوی ولو دوی قرتي بمينه او نا اخذوا هنا قدن هبن وي باقبن شرم ناكن فدي ناكن دچين شمر بحثا بن بيكرني ما في مروفا ما في زاروكا ما في جنه و راپورت يونيسيف جي دكن نوچه اگر شرم تنبه دناوا ريخصنا PKK خوتنيه حمو تشتراوائي رواندنا كردا رواندنا زاروكا رواندنا روجنا موانا ایدی شال همبری نویسکارا ایدی شال همبری کسین کو رخنه ل PKK دکن کسین کوش PKK شو قدبن حمو تشتراوائي جبر چه جبر کو منطقتنا جبر کو اخلاقتنا جبر کو يعني مجي اندامن PKK ولو کسیم کو درباسی هندری PKK بپچکی مجی تی PKK ولو مجی ویدشین دخ کومای وکی با کوریا گوتی دخ بوز ولاوه و مجی گیدن سوله کی دخ سریوی کاچو سریوی دگره و دهر هوا تو ولات پاریز کی پر باشی تو شورشگره کی پر باشی حتی که تو کوله به ده هواله کی باشه تو ولات پاریز کی باشه تو شورشگره کی باشه حتی تو کوله به کوله ریخس نیبه لی هما بچکی شخصیت آتا چه بو زمان تلویا مجیت چعبی تبه بو مجیت تبه بو خاینی تش میتره دخه بچی تا چه قیسه پرستندیه تا دچی ترکیه چه شو شرم ناکن فدی ناکن از دچم دیامه نخوشه از دچم با کوری کردستانی از چم سردانات یا خو شرم ناکن اف دیامه کو بدها گریلا هاتنه جدست وین نان و آب خورن داویج ناموسا و دیامه نخوشه دچم دبیجن تو دچی تو خاینی تکینید هی خلی سر هی سری حوالتت پارلمانتویا ترکی de ser şeref û namusa xwe sundixin Tirkiye biparîzin. Serokê tê Newewî dibêje ez dixwazim Tirkiye biparîzim xizmetê ji dewleta Tirkiye bikim. Lêborîna xwe ji eskerê Tirk dixwazin û dibêjin şehîd serokê tê Newewî di pêşiya hemû gelê Kurd hemû dinyayê vê got. Ew diçin û tên Tirkiye. Samîtan herin were. Kî rewşenbîrê wan nivîskarê wan herin Tirkiye ورن اوروبا هرن ورن جوان ر عادته و روایه از بچم سردان ادیا خویا نخوش لجمان قبحته یو اف چه اخلاقه اف PKK چه آنی سریوان یا چه خستی زندری سریوان یا اف هما داده خفت کن و چوپش داده وان داده یا چیه
حتى في درجة كولتي حتى في درجة حشي حضوره ولو بشيوكي ولو يا أشياء از وان بكرا حشي حضوره وأز مقايسة بك ما ببيهم از أنا نحقي وقناها بحقي كرادة كيمياء هفشية تو چما دچی كردستاني كرزي هرم كردستاني ودبتحق كردستان بابي تيه هسيه كالي مو بابي من كردستاني هي هسيه آبي مني شهيد كدناوا فكا كيدش يانا خوا وندا كرد دبني خاكا كردستاني ده زارم كردستاني زي اجني جتونجر باكر هانوش جميل بايك بخواسم فدي بكن ورخنجي كر بشكي ولو بأدب ولو بأصول بأخلاق رخنا بكن يوم عيبش ما عيبه فدي تنهي ما أزرابم يعني دعوة دوزا فدي وشرميج كسن خاپوچی بگم زوره گلکی زور